Maitai macha ama oina MP oiraba matungda lengakta akanba pressure tawduna maitaibu ST da chalhanba haibasina ahanba khongthang oigani haina INC gi mirep Dr. Angomcha Bimol akoizamna fongdokre wafam asinga si Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STDCM na changsilakpa Know Your Candidate ki campaign gi makha chatharakpa oina Lok Sabha gi mikhalda mirep oiriba singa unaduna karigumba mihut oina chatlabadi ST gi matangda kari thabak paikhatkani haiba campaign aduga mari lainana paumi singda fongdokhibani Dr. Bimol na hai India ge system da Mongolian Friends gi manungda leiba furup singi marakta Scheduled Tribe listed chandriba furup asi maitai khaktani maram asina furup asibu mitop amagumna inthoktuna thambagi masak ama uba fangli maitai na Scheduled Tribe listed chanduna constitutional protection ama lauba tarabadi atopa North East India da leiriba state na maitai furup asida yengliba mityeng asi Pagal hanba ngamgani amadi aikhoibu tribe nate haina tongana inthokpagi mawong asidagi su ngakthokpa ngamgani North East laiminaba kanglup khudingmakna maitaibu tongana tahanbagi mawong asi leihandana ba hotnabada political influence yamna chawi anthropological social economy amadi cultural foundation bu survey taunaba matam sangna haiduna laklabasu hauzik fauba lengakna tasin usinadana leiraga oiroidaba politics sanaduna leibagi maram karino maitaina isa kanjanaba ST demand tawbada atopa furumna object tawfam thokte akoi masal singchep thanaduna leibagi mahut ningthina gyan tana open door da wari sanaduna maitai furumna ST changadoriba maram asi miyam pumbada khanghanba mathau tai haiki dimension am yeng kan da hola kan lo e khawbadagi aina ST ta leibagi reasoning pire siga karino ama karina adugi suruna ta aigi on position ama lo rakanda ST lo da karo se maruina aina ure se Mongolian Friends ta aigi position gi wani ko India da leiba Mongolian Friends da aina sun khalak ko ST da yawdo India gi system manu da leini India system manu da ram da di mathau ta ba ai mon do India system da leiba da Mongolian Friends manu se da ST yawdo se akoi khata male adna aikoi ga tawkanda mobilization tawkanda aikoi se atopa mi da no ugi poda maina sum sensor id ST and non ST gi se aikoi se info ga thamba ko mogi poda maina he pui andar kirang da su se ai sensor tribal ni hire ga michang grong changjan bi ta ga ko se non tribal ni hire ga aikoi gi billion no ugi po se is one classic no se ai hana chahi manga ki mon sensor ne se classification da ko se info thana se अरे तो पर नहीं कोई बेसिक एंजाइटीज का लेते दा गवर्नमेंट की पॉलिसीज है माइनॉरिटी नि गुमा है गुमा अरे ट्राइब ने है कंदा बेसिक ओरिएंटेशन नम लेबो मोय पॉलिसी मेकर्स सिंग मको सिकन गदबनी है गुमा अदुगी बेसिक पोजीशन दुगी ने बाय ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन म लोवा मसिदे एसटी दे चंगौरगदी अखोय द मीने येंग को मी येंग नॉर्थ ईस्ट लेबिनरी बो कोई मसेन दे कदो मी येंग अखोय दे एक्सक्लूड तौले से मसी जो नेगेट तवा सेकेंड ना पॉलिसी मेकर की मोगी बेसिक ओरिएंटेशन नम ले ट्राई पायरगा देता प्रोटेक्ट तौन अदुगी यावदबगी ने बहनसु कोई द करी हैनी अखोय मिचंग लेते दम तौ से जाम ट्राई तो इ तौ इ से बेसिकली सिगी पोछि ने कोई न उरा का से सी आई से मंगा नुवा सेन सौरे अन मजी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन हम लौरा कांदा पॉलिसी द मोइन ऑलरेडी बेसिक ओरिएंटेशन हम एसी गी लेगिना अखोय के नेगोशिएटिंग स्पेस से हम चौखला कदो वन मान अदुगी ने कोई अइन लेजिटिमेट ओइब डिमांड नि हाइरे सी करी अदु सिदा लू दिसी मतक द पॉलिटिक्स तौ लेरे सर्वे तौ हाइरे तौ दल लेरे सिने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे तौ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल मसी फाउंडेशन सी तौ रो हाइ लेरे सिगी तौ द लेइब पॉलिटिक्स से इचम चम वाली अइन उबदा अखोय इसा ऐसो हाना हाना हाइजगा मुन खलगा मीने प्रेशर तौगा इन एसटी सपोर्ट हो as a lover of the place I assume analyze or kodai koi the survival struggle da one of the basic moves is the chalogi I koi the tactical the yamthina achowa influence ama shift am la ke le koi position na si tana bo la bada I koi gi tawada ba survey se tawon bo hono se aina tawada bu na te si MP but pressure people ai gi side te